проект и по овцебыкам, и по бизонам. Они имеют экологический характер. Сохранение и, самое главное, восстановление благообразия живой природы. Посчитались тогда, что лесной бизон наиболее приспособлен к нашим условиям, потому что и многие ученые подтверждали, что лесной бизон – это выходец из Якутии. Когда наши якутские ученые выдвинули такую вот гипотезу, а что если бы получили бизонов сюда? Сейчас, по прошествии времени, понимаешь, что проект этот был важен не только для Якутии, не только для России, но и, выражаясь высоким слогом, для человечества и для планеты. Күнді оғылар, бүгін бейгер гәйбетігер бір әме омнуллыват керек бәле күн тос қойды. Ол күрдік бейге Борис Николаевич Андреев атынан айылға түмелігер бұл әдәқ бизон кыл түйчалатын презентациятығар мұғынды бұд. Сақы серігер плей 100 цен эпохатығар, олады мамын ғағынаға эпохаға бұл жекте кыл Бамандар кытта тевистеңе вескен тениен олар битеп. Оны табай дөннөр 2016 жылларга сакасырыгер Штуров көртүпат табылыр. Президент гытта Канадалар бу хевлен түһәрсеннәр бу бизон кылы 2016 жылларга сакасырыгер улакка хемөлөтүнөн агадылар. Онда бу Евразия континентыгар жолан би сакасырыгер бу ураты эксперимент быгытынан бу бизон агалы агаламыта 2016 жылдактан онтон бу бизону эме чучалатын эме калдарыта договор берсе айылга төмелин директора Анна Серафимовна эме бу каяндагы бу төмелге туруктактен бу төмел битеркерен турда онан бу тугунан кепсиригер Анна Серафимовна аты берек кайын. Çatagol video gününden bugün birigi bu muzey bu ehilen ülelir iki sayılı lağır oğulları, nauşna eleta, sadoba lağır oğulları barı kötübü. Kinde kideni kötübü, hudurstuna kideni olur. Ki hola da diye bak. Şöyle sakasiri gel kimler, hatta kaldıkları tuhuna kefsiyetiler. O kurduk birigi bu ayılga musigar emriye bu artsıbı koğata bağırdı. Barımlar da kaldı. Artsıbı koğata kötübü aslında. Ondan bu bizon ulakana bizon biyaka ekspanak bizden hoğata. Олehen беги бо каңалас бо тамаден питомник бар. Специально келлери иделлер каңалас болуга. Олар кытта кепсети хемме бу 19 састав бизон. Уже мәдән хиҗар бизон бар ден эфиттерге. Калан алагы директорга бараммы бу үләһеттер биткән нади дөрбеш. Суот барбы Николай, оны кората фальсан Николай школаннар бараннар олан келбеттер. Каңалас те кадан барын биле аталар. Рахти, жокускайда бараган ортанда үсөдәшә бараммат. Аны рахти баран бу бизона агал. Онтан бу декабр хаңа жыл инне агалбыттара.
Онна bu экспонаты Геннадий Георгиевич хайда хоңорбутун туһунан бейте кылгасты кепсияга. Тәсидермис бей. Bütün günden ödüttür bunda kölçüler. Bu biz onu Hağdaçından diye tek bana olsaydı trafiği opanası bana spiye kespite müzeyde. Şimdi buradan bu hemen üstüne bir habetenler de hediye ki var. O vizyonları Hağdaçta bu var. Bu da tugar. Öyle var. O ki temulada o bugün kerja satan pura ke awak ngejebut jin gelang dia betul di hari ini berbuat baru pulana utama hosput orang beli edat terpulana kerja hatur putar putar orang pulana kerja hoi betul orang biar kalau betas tamu dia duit kena dalam met jaga tentu pa ini kata pa kan ini kata pa dan dia duit cahanan biros tu gak tambah peti dah ini bulan depan duit hati macam kalau duit hati macam kalau nak tidak pot itu punya kut dia orang orang muda kena untuk orang muda punya tentang duit bizuana ye gawalan begini Türkçe bazıca onlardan hakikaten bunlardan 100 tane evlenenler var. Onu 300 çıkı bulduk biz ondan. Gılay bunlardan biz ondan onca türlü. O onca türlü bütün bunlardan taraftan neler koş. Yine bunlardan onu Google diye garam bittim bedayga otuçane. Bilirsin onu Google hicalda. Namana onu bedayga. Bunlardan orta kalma bunlardan unik bar magadanga bagi kita dan budaya tiada biar kita. Amang nak kita dari bulan bis hati orang betul unat bis tehne. Kalau tu hama kita kasar bu, orang tu nak kerja bu, kita denata. Kita denata. Ini kita denata. Büyükler bir hudursuğuna ki ne yapıyor ki ne buldu bu haberinde. Evde stokta. Onu 19 sasta önce. Fey dedi. Ağırlıklara. Onu aptallar aldık. Bilinmede deneyetler. Yin onalar o 200'ten 400 elben elde. Onu bulan Vistese ekologi Nesno хозяйствен ол короче хептар үленден хагырдырыгы булактет бу бияга билектелген ишигей Oto nitirte, imenne taksidir, kinler hatabaktır, taksidirmiş bolmadaktır. Onu yeter bollakana çuşalan abiyer, bollaka taksidirmişler günlük. İmenne o kadar. Onu bey tastan aldı. Tirini astırları. Biasanya tutan alabukut. Kebetun tuhunan ataktan tuhunan tutangi ostuga bapat di ostu di tiri kamera batahdia. Onu hasta abilere dem bu tanetti. Edet bulanı ünlü bular. Sütü mostak. Sütü mostak bular. Onlar уже elektrik kullandı уже sağ. Bu Ege'deki Ayolga Müziğin kolektivi natıktan sügeninden tuhanan büyünün tıbarına kalbette de buldular. Afanasi Ivanovичka bebi maktal soluklu tutukları kılın bağıramıdır.
Уонна убастабылла Владимир Николаевич эйха султар улугун бир улахан кыржага саха сиргер кеңдик биллибит эрекке сырылаах онюлаах тоюттаах элгейбит нехилиеген айылга түмелин үлетин кеңгейге сырдатар үлени ылтарга деген Борис Николаевич Андреев атынан элгейтага айылга музейин коллективин атыттан мактап тылларын эдер турамыт мактап нуротутун уонна бу музейбит макнекерин белекунабыт. Онна индиктен туран бэм коллегалар бар, эме убастыбыллах Геннадий Георгиевичка, эме мактал тылларын, онна магнетиктин белекунабыт. Александр Николаевичка, Куратов. Александр Николаевич эме бигеха таксидербиска мелехетчүтэ. Александр Николаевич. Мактал тылларын эдеби. Warna huafar Botegar Nikolai Егоровичка. Марта. Коллега. Ага, Егор Николаевич. Он хаска. Владимир Николаевич Коллег. Хаска. Бутыннагар ол. Коля. Коля бар. Коля. Николай Егорович. Постоянно вместе довольно. Голлар аны биле улахан болан иккиси дәсте хатакта тахсыба. Оленде биле зорукталар биле датуктан тахар бут. Яра мактап булдарын эдеби. Николай хаста. Бүге көрәр баста. 1 2 3. Раз, 4. Раз, два, три, четыре. Мактап. Nasıl varmış? Eternit kutuları. Allah kimlerin? Блин, Келен Улуруди. Леон идет. Вы поняли, кто такие бизоны? Ага. Где они раньше жили? В Канаде. Но это они сейчас в Канаде живут. А раньше, 4-5 тысяч лет назад, у нас в Якутии жили они. Ага. И поэтому фильм называется «Возвращение». И они возвратились из Канады в свою родную землю Якутию. Поняли? Ага, вот. Они с мамой-то жили вместе. У нас же мамочки были. Вот и бизоны и особенно. Вот это тебе. Да. Аян кино көрдүң бе? Ага. Киноны тенскен анаты, оны тоқсана бизондар туынан көбелли. Bu biz onlarla tuhunan bollagana bu manlagan hada bildiğim onlar o biz onları denen ne tuhunan o kine ana hediye. Hep onu tut. Usana bu xama bizon kelen turmutun toqti hanatında. Aslında bu bakın bağını biz onlarla bildiğim onlar kadar minna hasan. Hep onu tut. Usana kine tuhunan kredi kepsi tu idatu. Kine tu bukan bollagana manlik bollagana hada biz onlarla hayırlı ne bikin biter tak sen onu kadar minna hada. Terjadi nama kine. Hep bu bizon tuhunan kine görem bam tu bu bilding onda bu bizonun toqti hanatında. Они сперва жили в Якутске, а потом они стали жить в Канаде и обратно пришли в Якутск, и из-за этого фильм назвали «Возвращение». Реки холода «Возвращение». Ото bu bizonu permanti ho vakan di hanatında hergati.
Я сперва, когда зашла, его испугалась, а потом, когда сказали, что это бизон, я этого сперва удивилась, потом все привыкла. Evet.